Kumbola mrengo 500. Musa anakumbukiza ana Aisraeli dzulu za Sabato. Mstari wa kwanza. Bikira Musaki kunzumanya ana Aisraeli os na akinana na wakiamba. Heni ana Aisraeli gaga ndo mautwari gomlagiza Bwana mgahende. Siku tandahu hendani kazi zenu zose, ela siku ya fungahe ni Sabato. Siku ilo tengwa kwa mautuga Bwana. Siku ya koya kamare na mtu yeyo sande henda kazi siku hiyo andalagwa. Siku hiyo hata moho wenye kiza msibu sebule umazumbani mwenu. Mstari wa 4. Vyaja kujengera hema la Mlungu. Kuje na Musa akiendelea kunena na ana Israeli osi akiamba, hivi ndio Bwana alicholagiza mvihende. Mboza ni sadaka ya vitu kwa Bwana. Kila mtu ahenzaye kungombozera Mlungu na moyo mwenga na amboze kitu chochosi kaiza dhahabu na fedha na ng'andu, nyuzi za buluu na za zambarau na tune. Katani safi na nyoga za mbuzi. Kingo za turume za kungizo rangi tune. Kingo za nyamao pwani ifaye pombo na mbao za mshita. Kisha masikose kure hamafuaga zeituni ya kugwizira mataa na vilungo vya kusanganyira. Mafuaga kwa hasira na uvumba wa kunukato. Kisha na marehesho hamu na mawe mangine gaki makibomu. Gandigo donero chokizibao cha mulombi na kifuko cha kwako cha lagani. Mstari wa 10. Musa naiha mafundi madzema hema la Mlungu. Kujo na Musa akaendelea kunena na ana Israeli akiamba, atu os mamanya kutengeza kitu chochosi kahiza vivi vilivyoagizwa ni Bwana vitengeze na mambole. Madzema tengeze hema la Mlungu na chandaruwaje na pazia ya kwakwe na vidudeje ja ngoto ja kuguzanyira na kugojera na fremuze na papize na viguzoje na mainage. Kisha mandatengeza sanduku la kilagane na mhiye ya kutsukulira na kifunikiroche kilichondo kihichambazi na pazia ya kuziirwa. Makigonya vizho mandatengeza meza ya kulajira sadaka ya mikahe na meza na mihi ya kusukulira na vyaje jose na mikahe ya kuikwa mbele za Bwana. Makila haho mandatengeza kiguzo cha kuikira mataa hamwenga na vyaje na matage na mafuha. Kijaji cha kufukizira uvumba na mihi ya kusukulira na mafua ya kuhasira na uvumba na pazia ya mulomo wa rohema. Kisha mandatengeza kijaji cha kuombozera sadaka za kocha na wayawe wa ng'andu wa kuhalana na nyavu na mihi ya kusukulira na vyaje jose na bigara ng'andu na maguluga kwakwe. Shuka za luolo lwa hema la Mlungu na viguzoje na maina gajo viguzo na pazende wakala mlomo waloluwa. Vizho mandatengeza vigongo cha kutimikira na nyugo za hema la Mlungu na luwalwa kwakwe na nguo za kufumwato za kuhendera kazi ya ulombi kaiza hatu haeri nguo eri za Haruni mlombi na nguo za anaye za kuendera kazi ya ulombi. Mstari wa 20. Ana Israeli manareha sadaka zao. Bai Musa rogonya kunena vizho lolawo mtunganano wa ana Israeli wose ukifumuka hata kisale ya Musa akeye kujo najo atu os mareo kala mioyo yao ina hutia mazema ng'ombozera Bwana mang'ombozera Mlungu vitu vya kutosha kwa kira rohe mara mtunganano naja kuhumika kazi ya Mlungu muhemani naja kufumira zonguo mbizo eri za alombi. Jogo atosi na alume na ache mareo sikira kungombozera Bwana mare hapini na vipuli na pehe na mikufu
na kila sampuli ya vitu vya dhahabu. Hata vinatululia kila mtu akikala aza ng'ombazira Mulungu kitu cha dhahabu. Kila mtu aliyekala na nyuzi za buluu, hedu za zambarau, hedu tune, hedu aliyekala na katani safi, hedu nyoga za mbuzi, hedu kingo za turume za kungizwa rangi tune, hedu aliyekala na kingo za pombo nyumbani kwako wazireha. Atosema leo kala na wadimi wakumboza vitu vya fedha na jang'andu mavireha here sadaka zao kwa Bwana. Kiza mtu yeyo sare kala na mbao za mushita zizo kala zinadima kumhumika kai za yo kazi na yawazireha. Anaache os mareo kala ni mabapari akusuka na mikono mareha nyuzi za buluu na za zambarau na tune na katani safi marizo kala mazazisu kana mikono yao enye. Anaache os mareo kala ni mabapari kusuka nyoga za mbuzi na mamake zisuka. Kujo na motu garu hokala ganaenderera ku kalirana atumia Israeli nao kama lalirebule makireha mawega shohamu na muna nyingine ya mawe akudoneracho kizibao cha mulombi na kifuko cha kwakwe cha lagani. Kiza makireha vilungo ni mafaga kwa ashira mataa naga kuhasira ya kusanganywa na manukato. Bae na Israeli os achena alume marosi kira kukala moyo yao ina hutia mang'ombo zira Bwana sadaka. Kwa hiyo kazi reo kala aza mlagiza Musa maitengezi mambo za sadaka zizo kwa moyo mwenga na kwa kuhenza enye. Mstari wa 50 mafundi ya bomu Bizaleli na Oholiabu. Vikara Musa akinena na ana Israeli akiamba lolani Bwana za msagula Bizaleli wa Huri wa mbari ya Juda na yaza mzaza roho wa Mulungu kwamba akale na wadime kumanya aina zote za ufundi. Vivi ndamuhendea adime kumboza namna nyingi za miundo ya vitu ya dhahabu, fedha na ng'andu. Za kutsonga mawe, wakudonera marembo na za kutsonga vitu vya muhi na kutengeza vituka za mitindo yose ya ufundi. Kisha za mwangi za nguvu iye Bizaleli hamwanga na Oholiabu wa Ahisamaki wa mbari ya Dani kwamba mafundishe na kuolongoza azi yao. Kwa vizho atuabe mandagerwa ula chumunji kaiza mioyo yao wakudi wakutengeza kila kazi za kumboza mitindo ya kufuma nyuzi za buluu na za zambarau na tune hedu ya kufuma kata ni safi ya kuhenda kusukwa hedu kazi ya kusuka kwa kuhumira mtindo wosi wa ufundi.